omukazi yalaze endalo yaloba okweya ku munumbaga ironako olulala bakasameyo wati baba ndetera olubaati ndoola ebikaba kandete baba bakasameyo tutukaye makerenda gangago yibana mukazi wo oli mutemu ino enaku dino mbaire ano mulwaire wa musuuda nga negula penado wazira aye ng'osirike munumba n'amakerenda bakasameyo ndetera amadiimireku amakerenda gano bwona ekifuba kikanuma baba bakasameyo tumire amakerenda ago tigamiribwa basaada aye bano omukazi oyenda kunfuula mwana muto kuntoola kukambe kungemereza luti eriyo amakerenda agakolwa nga tigamiribwa basaada nenze ndijamira ku bwampika ebiri tijamalawo makerenda go amakerenda gange ga family planning wangi bulidde omwana nibo tutamuoseranga nyabo twoli mu famire alafugwana bazaala ino batyo twaleere nyabo leka nkulage nti guno omulembe tino okugula ewange omuunu mubaire ki obuyinza ku kitundu olyese waidde wawulira songa eddi tuli kunowe wange n'abirye omukazi adooga yabitaniwakoma nebuza avuga mwine wano mu butuufu kimbula muminkiriza kwayo kiswise n'atamwa anebonera eyatyo tikimante kitali kirise mumamba ndetabenda ku mudaala byembona kuba ababisalaku ebbeeyi tibyagayaga netemwa mbaire nebuuza ng'omwana gwe tutoseranga ki kumba omukyala yemiriranga mpeke lubaire lwaleero nga ndeya ku mundu omwo okukunwire yagagerenda nyaboko yesigama gajaja mu famire oleeta ebizibu obona bibitolawo esente nga bimulwasa enseke bukyondogo olwaleero ijja kumbona mbaire mwirugavu leka nderuke butyo mbone teyamaani mbutufu nakola ensabyo obona okujja mu family planning ng'omwami tabyenda ebyo kyatuusawo banange kyanaku embeera gye tulimuyo neyungula esigamu abaana baabo tubawezisa 10 bazira kye beebwika bakukunala empewo neniifa abakulu n'akafaliso kalema tweyalira esanda n'akapaali kabulamu akagoma sikendi nakoosenga neyampa obona oluuzi baake twebwika eidembe banaalimbuse enumba ogibona eri ku setisetiko empewo bweridde gyagisuula ku itale nali nkidi nti bwemira kumpeke ninkomako zaala twidde afuna ku ndawulo byoliku ebyo byasaaga okoma otyozaalanga abaana bakuli munda neyakuwa amagezi ago yena jakukubya motoka efiira ku mulimu ekyo maama kiddukire omwandu gwe nakugula okukutoola ewaimwe ente n'embuzi oko n'enkoko ewaimwe be baatwala ng'amagoba g'enkubala mukazaala tugulike daada wa daada yafaatana abamu mboni obiviireko zaala ogiire ku mirampeke niwe ogula sabuuni oba engoye dde bambala simba amaka gomonfuge nnyaba owulira nze bannamundekula enjensambe n'embuzi jamani olwaleero bakunicokola isabi lyasibibweko omuweereza itale walalala nga tusinye buli olukyabali tusula nikubitya beirukirira entalo nani yanwakunaga watyomba engire kwizayo nekubulano yonona mungoye buli lunaka alwana lyo tiyagwa bwaira lume lwaguze kukumbi dinga guna bulasala ayendoza loti alina kyawombawo mukobera ivuga munkendeme nabulako ekyokola omukazi ojja mufamire kibiti kyakoze mbona kuwanizozaale ino iwazira kunfuna ng'olwoweekalakasa omubalula empyopyo muvuga nkaira sibibwa talibwe eitayega wabula zadde okitidi kyolifa mama meni kuwona kwolo lwendi lyenkoko buli ekigwe wange okyengizaamu wantama walekula olusayatidde obula byakola zewuwatiddayo nambamu ekyo tyamisa omwenge gonangira twala bwakuladiyo wano omubyamupende waningiriza obona omukyere gwe bampambwa esowaani bayidusa ku pate wa abudu mwange yanga timpulira imwe bwoyogwe mubona atabitawali mmere twidye ebikufa kutubaire titwogerale bakugema ng'ologa ku kiddiba eyo twamana n'emize gy'olina gyonka ku kyalo baatama okuwulula emwanidde abainono diibo zirampisa bwenzo olyo tibwambuzi nume wasigula mukakayega gwe baasiba naye n'empeta
eiroga eryo lyobitana lyokunkendo okubulemmere yabaino gye basimbye netabala ekisenge mumakago kwempulira ekufuluma egoli muwuyi oba gatambuke mutaigula ekikulu musaki setawa n'okwandale okanula amaiso tintedinya mungada Sabiri okuzala ino munsi buti byakoma tuli babangula kukikirize twayega tuzala betusobola nabwe tulinga munfuna wetwika mugwe gutakumene munsawo baca banakubuza n'empale gyoyambala okuba ebiraka bikutuuke kuntolo va ku mirembe giri egyabadade gyabita egyokwenga olwiwula n'olubirizi n'owona etwavayo era buti tuli kusirapu dalozya makerendo tekugulukosi bidulira ku musayo gw'okugufuna gwankaluko otingo gire ni muganda obebeta siringisi omwiga gw'eitaka sebo tigugulika bwelifo libagabanya kyabo kode gyaleka ntalo vakukuzala ino lowooza kunfuna tibulyazala katonda ino nti serefu tekola wewanga ali mufamire okuzimba twamala ate ninkoma waife yena buti seba ali mwesifu aye igwe mu makago nitoyi nebulo olowooza kibala kyakawa naddamu kyebalaga ndali kampola basawo batanfuna pamponinga ira mpwitwe nekyenkola ekiniziza kubona nompeke nga da family planning nga nzira kunikyendidi bwebiri byabakazi yatyoko basebobona ngweidakalama bivemu n'entalo family planning nungi nejobona aye abagikozesa mu bukyamu baba n'abagyevuma omukazi asibamu okuzaala yekomya wayenda atandika buyaka yazala mama iva ebiwayiyo tyalina ikeso okujja mu family planning nokende sosala sebuti nkiki ebintu twija bijanga okuzaala twalekera tufunewo ni ku ndawulo sentyanga family olwa bino bye bakoba egogombya abakazi yabalwaza n'ensereke ebazaza abaana ng'abadongolo bona yabairaganya mu nsonga n'emirembe gyabula sentyanga family olwa bino bye bakoba egogombya abakazi yabalwaza n'ensereke ebazaza abaana ng'abadongolo olobona yabairaganya mu nsonga n'emirembe gyabula sentyanga famire olwa bino bye bakoba egogombya abakazi yabalwaza n'enseke bazaza abaana ng'abadongo olobona yabairaganya mu nsonga n'emirembe gyabula